ngasi thokhiba thawdo wathok amasum phongkhiba sifongsingdigi maru oibi I pausing khongkachara Manipur top channel gi maikedi myamna thamjigi hanbada ngasi social media singdigi lakhochaba yamnamak thamoi sokningai oiba pawng tang myamda han hapsaramge matam amagi Shumang Leela gi phampakta myamna mama Sabi Chinglen haina khangnaramba ojana ngasi khanghauduna taibangpan thadok satkre masum mapu magi laikol ing sikna layuko haina social media gi platform da mioi kyana nuai taba phungtok narakli makasa tharak poina Manipur gi topa maru e paw khra mem na pijage ngasi gi Manipur gi COVID-19 update thamjaramge mioi samri ga kunthra ga nitoi positive oiki Nepal Leikhidare satruka mapan discharge tokhi hauki bapung kun ga mari esida mioi lising ahum ga sani ga supna gi mari COVID-19 test tawbada mioi samri ga kunthra ga nitoi nawna positive COVID-19 positive oire Amazon Health Department gi phangu report ki matung ina hauki bapung kun ga mari esida COVID-19 laisat na maram oiduna mioi Nepal Leikhidare mioi satruka mapan na laisat asidagi phaduna research tawki nawna positive oiraglaba sing asi tharaga apunba confirm case lising humdra ga nitoi ga satret ka taraga nipan sukrai Imphal West da humdraga humdoi Imphal East da chamaga taraga nipan Ukrul da taret Bisnupur da humdraga nipan Chandel da kunga mari Chuchampur da taraga mari Kaksing da kundraga mathoi Thawbal da nifuga mari Senapati da tara Jeribam da mari Tengnopal da ama Tamengnong da taret amadi Kangpokpi da kunga mathoi positive oiba thengnakhi Leikhidare sing amadi Imphal West dagi mari Imphal East dagi ama Kaksing dagi ama Senapati dagi ama amadi Ukrul dagi amane ngaji phawba COVID laisana maram oiduna sikhiba migi masing lising amaga saniga supnagi mari sukre laisat asidagi phakiba masingna lising humfuga mangaga sawanga nifu sukre recovery rate 90.12 yore hauji active case lising mangaga samapanga humdraga mari leiri aduga puna recover tawkraba masing lising humfuga mangaga sawanga nifu sukre ngasi phawbada लाख तरेका लिसिंग कुंथ्रागा निपान गा सत्रुका कुंथ्रागा मुथै वैक्सीन काथोखरे मसिगे मनुंगदा अहानबा डोज दा मियोय लाख तरुका लिसिंग यांखैगा निथोयगा सत्रुका मौद्रागा मुथै सुरे अदुगा सेकेंड डोज दा मियोय सुनतगी लिसिंग मार्फ मंगागा समापन गा निफु काथोखरे हाइना स्पल्ली अतोपा पाव मणिपुर गी पुवारी दा अहानबा ओइना सीएम ना कौब्रु दा कादन उ पम्बी थाखरे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिंग ना मखल अमतगी कंस्ट्रक्शन तौबा याररोय चीफ मिनिस्टर अखोई हौजुक पुन्ना लैमिनरी पुन्ना लैमिनगदबनी लैमिनदब यारोय मणिपुर की पुवारी दा अहान बोइना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन मसामक यावना कौब्रु सिंग दा कादुना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा उ सरा सिंग थाखरे मफम असिदा कम्युनल ओइबा वाफम अमता पुसिलक्तनाबा अकनबा वाफम थंबगो लोइनना मौसादगी लेरकलबा मसक अदु ngaktuna thamnaba wafam thamki फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंदुना कांगपोकपीगी मंगजोल विलेज दा पांगथोकिबा हुमद्रागनि थोरक सुबा बन महोत्सव कमरी लेना पांगथोकिबा उचरा थाबगी थौरम अदुदा मफम अदुगी अकोइबदा खुंदारिबा खुंजासिंगना मतेंग चावना पांगदुना पाक्सना उचरा सिंग थाकी सुहाइरी अतोपा पाव अमना पॉजिटिव ओइरबसिंगा नक्सिनरुबसिंग खांगदोक्तुना टेस्ट तबगी थबक मपांगल कलहनबा संगी सेंट्रल टीम हौजुमकी ओइना वैक्सीन कापनतना अतै पांबै लेते मणिपुर कोविड-19 की केस हेनगलगी मतंग येंसिननबगीदमक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थरखिबा एडिशनल डीडीजी अमसुम ईएमआर की डायरेक्टर डॉक्टर एल शशि शरण ngasi मणिपुर की ओइरिबा कोविड की फिबम की मतंगना पाउमिसिंगदा पाउदमख्रे ngasi nungthil lamphel pata liba health directorate pangthokpa pawgi mifam amada डॉक्टर एल शशि रंजन ना हाय कोविड पॉजिटिव ओइरबसिंग नक्सिनरुब मियोइसिंग खांगदोक्तुना टेस्ट तबगी थबक हेना यांगसिनबा मदि मपांगल कलहनबा संगी मखासा थरकपोना तेंतंगना स्टेट सी वांगबदा थोकपा पाव खरा म्यामना थमजगे मसाना लॉर्ड विष्णुगी मपोकनी हाइजबा अमना महाक ग्रेट्युटी रिलीज तौद्रगदी इकंग थोकनी हाइख्रे अहमदाबाद हानगी गुजरात गवर्नमेंट एम्प्लॉई रमेश चंद्र फीफर मसाना लॉर्ड विष्णु की अरोइब मपो कालकी अमसुंग कुइन ऑफिस कादबगी रिटायरमेंट की अयाबा पीखिबदु हंजिन हंद्रगदी महाकी डिवाइन पावर सिजनदुना सही असिद यामना तमथीबा इकंग थोनगनी हाइना फोंदोरखरे फीफरना ngalingaida प्रीमेच्योर रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्विस तगी मतम कुइन महाकी मपो लंगवनगी क्लेम अदुना लौखिबनी वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी दे एड्रेस तौबा महाकी लेटर अमदा महाकना फोंदोई मदुदी गवर्नमेंट असिगी मनुंगदा लाई फतबा फमदुना लेरे
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛ 13 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛ 13 ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ M.K. ꯖꯗꯕꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯟꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯐꯔꯅꯗꯤ ꯂꯣꯔꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯁꯠꯌꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯪꯒꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯕꯣꯟ ꯗꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ 3ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯁ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯑꯦꯚꯥꯁꯀꯨꯂꯔ ꯅꯦꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯟ ꯇꯤꯁꯨ COVID-19 ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯀꯣꯃꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯪꯒꯁ ꯊꯥ 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ABN ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯊꯍꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ꯫ ABN ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯤꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯖꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯆꯍꯤ 90ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯅꯍꯥ 3 ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯊꯥ 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ 3 ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯤꯃꯔ ꯕꯣꯟꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯤꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯖꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯟꯖꯦ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ABN, ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯀꯣꯃꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯪꯒꯁ ꯑꯁꯤ COVID-19 ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯐꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯜ BMJ ꯀꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯦꯚꯥꯁꯀꯨꯂꯔ ꯅꯦꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁ as a part of long COVID-19 journal BMJ case studies ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ COVID-19 ꯀꯦꯁ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯀꯣꯔꯇꯤꯀꯣꯁꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ABN ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯀꯣꯃꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯪꯒꯁ ꯅꯥꯔꯕ 263 ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯀꯣꯏꯝꯕꯦꯇꯣꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ 30ꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯝꯃ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯂꯧꯈꯤ꯫ 110 ꯑꯟꯗꯔꯒꯣꯌꯤꯡ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ N. ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ 30 ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯅꯥꯝꯃ ꯎꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ BJP MLA 12 ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ꯫ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ꯫